10 AIPF Mission Hospital All India Prayer Fellowship Meet India Ram khawpui KTP Meet ti lawin ziak ta son All India Prayer Fellowship India Ram khawpui KTP Meet sang hi som hi pathum ava beng cheng e Hallelujah. Bus belt. Aeroplane kan ka phabok sila bus belt. Vai ho. Adum dal apol cheng. Ôi, anh kẹt lẽ lố, bạn mà đi sao? Anh vào tầm em coolies. Tụi em main khi ở tế bê mi. Race lo kila. Cha lại la. Cha là lo càng u. Tan lu lâu bag chaกันละđón. Cái mình tội mà chết. Dạ mẹ đã về đi man xoay cả van ôi lâu tắc. Cái dễ rồi anh có nào con? Ôi, ôi. Cái chói đón nào cái nó chả đón cả thể xuống tu. Samaria ui ek rap per ani shoot per amoy lu tuka ui ani mase cái trolley ka ui le mai ri bob bob hay bia kin tur chu ni mel kan then na yam na kan in khom na tur mo chuan ba sa thei lo ni so bas te kati motor shim kan kal thui ta he mai mo ke in du ai na thui ani mai ro tin na nuam ani mun hi len chu pe to lo kho pang chen to cho thuk mai heta hianin reception counter an lo da ta hianin kan hanin report fela chuanin ka kan batch to timin sim felanga chuan kan thlenna to room chewa min sem der don ani hi kan thlenna to room hi kala he me ba thi boite plug a hnaya hetan plug a oma phone charge du pa in chuan nge balcony view he kan explore ngal tar charang balcony view chu hi ni e khulai khu mi khwal ano don son na khania ti zong khani ai votan ti ve mel cha kanin lum kan ti ro puisa palai batch ming nen lam khan an dong thlap man mani kha poimo me lutuk khan mo suvin chutin hi kan room chak lampang ho len room view ani he an thing kong he samare te ho krisi te ho room mo so lai soi mi pa dang thlenga nam branch dang chuan he thing kong hi thei hai ka ti don chuan ani lo mai thei hemi hi banner hi India Ram khawpui ke GP palai le chimtu zong te kan lo ma chu palai nge kan ni chimtu palai kan ni mai lo mi tro palai kan nia chimtu chu ko kan ho hin le ram dang ka ro cho yang ka lo la sakte ka chien ka tuang chuan te eng palai zo ki nge khal eng palai zo nge ngati nge Delhi branch ani ei Kolkata field secretary fa pa ania eng wanga Delhi branch kal ni ani oi te nge me don na tui don em khen him lunch lore tai te ade dal cha wala la dal chak na chul chak i ha ka hana ve ring den ro kan then na hi room number 25 hey Kolkata athim lu tuk ming lisa hey amiti zo kana he game ha hey moi
chuan hei chu kalau height miang tiang hian hei hostel deuhin kan thleng Delhi tu the hip up ka ti pushwa kan ei don ba ya hei ka du suji wala mithain du tok chin an nei thei dau khu mi te pani thilei khu e pakha chuan a pai mol tem tai chuak hi hei mun khada kan in ho vek ate le mar ka khalo hoi teu ate mar ka ate driver ate lo hoi lo le tu ber nge khal mấy chị dùng con xì lọc tuổi ui cầm cái gì neihna KTP Meet avoid kan la ya masa ber chu tuam takin kalau thleng ta he hun min froi thei tu tapian le na lom tu ki so yang gu sakin tapian te tura nomor te india ko pui KTP Meet koi nam ko sami kan pun man da tu dan koi koi reverend PC Napian Moya KTP Meet chairman and the up Tupuan secretary KTP Meet neihna trangin le organizing committee secretary neihna trangin kangai thanga santu nula ke dal khaswali Delhi branch treasurer sinodani sibai pukna reverend Lanthar Zwala Delhi mission field secretary neihna trangin kangai thanga Kita akan pasti langsung. Kalau siapa mungkin dia nak berkata ya, tuan, bungtum sang so badi acang so besari, bungtum sang so badi acang so besari. Jadi tuan petian mithan ni le tu tapi angin. Kenapa Yesus Kristus menginlet Delhi mission field in India ram khawpui KTP Meet mang tu zong te chibai kabu ka cheu je masiki antia atina cha the kan nual mai la mo be Delhi mission field hi sa fa se ko somre de pariata dinani kan field secretary masaber chu tun kawal sa de sikul niya achan chin kanjil reverend biwazai thang kha ani tuna hian field secretary ne pastor pali bial khong pali le field secretary panga kan oma chuan missionary somni le pasari kan vain mizo thok tu zong hi somthum le pani kan ni field worker somni kan chena chu kan chong trai chan na ataka kan han mut theita hi alomom le mai India ram ko pui KTP Meet mangtura zanina local zong te KTP Meet organizing committee chuan kan nan pa isu Kristam hangin chibai kan buk chawa kan lo lom cheu ani KTP Meet kan ban theina turin India ram ko pui sang kan suai tu te ngai tua na le ruam man na te siamen
an ruộng man na le kai suai na hnuaya kan han in buat sai ve ani a kan in buat sai dam te kan han ena a be tham kan ti hle mai ma se kan thiam ang kan lo in buat sai na te hi khongai taken tha anga min lo pom sak ula tle ma alo por de lek ani poin min lo bu mam sak mai turin kan hanin men masa ani members ani somnga umin mi pa za som panga le mi chia za som thum panga nomani committee members at hi mi som tum ani a mi pa som pariat le mi chia som patni committee hi kumin chu hian voi som pakhat kan thu to a Christian thalai hi kopi som ruk patni la in ko fran chanchin bu ebenezer hi Christian thalai pol ten kan en kol ani kumin chu hian bi gen ko in le mi pakhat kan oma in kumin chunga branch budget hi chengwai thum singa ni in kan tho chua to zong zong hi noi li sing riat sang thum zali le chengli ani a tin kan sum man to hi chengwai thum sing hi sang ru za som hi ani in kuda sum la om hi chengwai khat singa sang sari za som riat ali ani a kumin hian missionary pasari chomin ko khana cheng sing sari an tu to ani tin tho tan zan in khom hi helai huna ahun le mun terem chan lo wangin thakata chonni voi ni pathian ni inkar thakin ne thina ni a member chongwalin mi somruk panga in khom ni in za zela somruk panga za zela somni parok in khom the kan ni spear steady kan soinge leader tlangwa siram ha khala assistant leader tlangwala du saka secretary pujari wala chon sanga assistant secretary nula judachingi treasurer nula pela thazwali le finance secretary tulu pa pc mal somdong liana te anni report pe tu jari wala chon sanga secretary India ram khawpui KTP Meet boy khanna mang tura local song te as Delhi branch KTP I in chibai ka bu che o
branch report ilanga thangu branch ming West Delhi member zat mipa somruk pathum le mecha somli pathum kanwa inmi za paruk kanni committee member mipa som le mecha parat kanwa inmi som parat kanni committee chut zat wai som kan chutu ani member thi zat ti kum chung pathyan zara kan lawa Christian chalai hi kopi somnga kan la thei bokani chanchin bu hi kan la ti chwa ve thei she lawa biakina member in neihna thi tungkum chung hian kan lawa mundanga member in neihna ero pakhat kan omani kumsang hi somni pathum chunga kan budget hi cheng noi khat le sing thum ania kan tho chwa to za thi cheng noi khat sing sari sanga za sari pakwa ani summan zongjong hi cheng noi khat singa sangru zaria som pakwa ania summan bang cheng sing khat sangria zaria som kwa ani kaushana hian sum cheng sing thum kan chunglu to tungkum chung hian missionary sinod mission board noya hian tuna hian pathum kan chomet ani member missionary kazat sinod mission board noya le chom tu dang noya hian kan lawa kumsang hi somni pathum chunga missionary chok tharzat sinod mission board noya le chom tu dang noya hian kan lawbok ani member pathian chu zir hi kan chilawa kan lalpai so Krista mingin le KTP Mumbai branch ayo sabai tibe ka bu ka Mumbai branch report ila ngai thla member zathi available comment zathum somparia kania mipa somruk pathum anoma meithia hi zaki somnga panga kan omani committee members zat mipa paria le meithia paria kania abel comment somparu kanoma committee chut zathi voi som pakhat kumina kan chuto member thi zat pathian zara kanom lova chanchin bu ming hi to shan kan to ti hi to shan chanchin bu ni a hi KTP in kan enkol boka ten Christian chalai lak zat hi somthum ani a biakina member in nei zat kanom lova mundanga member in nei kan omlo boka kumsang hi som hi pathum budget hi noi thung singa sangkhat ani a to chwa to zat noi li sing ruk sangkhat zakwa somthum paria indian ko KTP Meet sang hi som hi pathum vol khatna palai local song te goa miso in form ayo in sibai kabuk seoni goa hianin KTP hi kan la ding lawa ama ero chu thalai angin in form kan nei ve thina dun din huna hianin in khom hi kumin sung a hian voi som hi paruk kan nei thia thong to in khom hi voi som hi paruk kan nei thei bokani missionary chong kan la nei lawa Christian thalai chanchin bu hi kan la thei lo bokani kau than chanchin bu kan ti chok thei lawa KTP in khom hun han dan tlang hui KTP lading lo mai la thotan sana pe in thalai pol in khom kan nei thina heta hian in Bible study sermon praise and worship variety program quiz sharing le thakhan te hun man thin ani tumta in khom hun han dan thalai chuwa missionary chuwa kan nei lawa member pathian thozir zati paru kan nei ani kumsani somhi pathum chunga pro pastor so tharzat kan nei lawa thotan za in khom hi kan nei thei lawa amaro chu khatin pathian ni hoi ni na le avoi ni na kausan in khom zo in khom ba na in khom kan nei thina chuta member cho gol in khom chu somhi pathum point pakhat ani a percentage in somhi paru point pani paru ani India ram khawpui Meet KTP Meet mangtura local song te Christian Chalai Ball Bangalore branch in sipai book ceremony Bangalore branch sanghi somni pathum report branch mainly Christian Chalai Ball Bangalore branch di ania member zati lipa za somprok pariat meisia za somthum pali kan vai mi zathum le pakni kan ni committee member zati member lipa somni pakni kan ni meisia hi som kan vai in somthum le pakni kan ni committee hi komina voi som le pakhat kan thu to ani komin hian member thi zat member thi kanom lawa Christian Chalai hi copy somnga le pakwa kan la ani kausan chanchin bu olive hi Christian Chalai Paul ten kan enkol meka India ram khawpui KTP Meet voi khatna mangtu zong te All India Prayers Fellowship local tele YouTube lawa min lo entu te kanalpa isu Krista mingin chibai kabuk chewa KTP Hyderabad branch mingin chibai kabuk bok chewani
KTP Hyderabad branch report ilongai saila branch pin hi Christian Thalai Paul Hyderabad branch ania member zat hi mi zat ni le panga kan ni a mi pa hi somli le pakuani in mei chia hi mi za somna le par kan ne committee member zat hi mi som le pali kan ni a mi pa pakuani in mei chia panga kan ne committee thu to zat hi voi som kan thu to a member thi zat hi pathian zara kumin hian member thi kan lova Christian Thalai hi kopi som pasari kan la a chanjin bu hi kan la ti chuak the ri lo ani biak ina member in nei le hun danga member in nei te hi kan lo boka kan Kinjaram khawpui KTP Meet voi khanna palai local zong te Christian Thalai Paul Kolkata branch mingin ayo in tipai kan ko ko zadina hianin kan branch ziak tu hi tuna kan meet secretary ni ba hian reporter te thedon lawa ayo in karon te don ani Christian Thalai Paul Kolkata branch report Vlog2 chu branch ming hi Kolkata branch ania member zat hi mi zani som thum pali kania mi pa som pasari le mi cha za som pasari kania committee member zat hi mi som hi pasari kania mi pa som pali le mi cha som panga kania committee hi voi som pakhat kan chutoa kumina hian member hi zat hi kan nei lawani Christian Thalai lak zat hi kopi somna pali ni in tin chanchin bu hi kan nei thia ahninga kailon chanchin bu ti in kan wa ani biak ina in nei zat hi kan om lawa khudanga member in nei zat hi pakhat kan oma tin kumsang ni som ni pathum kan budget hi cheng noi khum ania kan thwa to zat hi cheng noi khum singa sam pa som pahni ania summan zong hi cheng noi ni sangkhat kasari somna pakwa ania kuta sum zat hi cheng noi khat singa sam sari zaria som sari sum ania koshana kan sum sunu to zat hi cheng singli ania missionary kan som zat hi to Senate Mission Board noaya kan koshan kal tlangin mi pali kan som the ani tin missionary kal hi kan branch yan kan nei law ani member pathian thu zir hi mi panga kan neya tin kan branch hi to branch na ampok khan monday zan kom kan nei thei lawa koshan mun ten zir lawa bangin pathian ni tin koshan in kom bana koshan Christian Thalai Paul in kom kan nei thei ani kumpuan khawpui mangin hun kan mang theya tin central KTP malak na shang kan bozui the ko kani kan branch hian bia zai Paul kan nei lawat evangelism subcommittee kan nei theya tin kan koshan sim tuak dan Vlog2 te chu faith promise group budget ania tin in kom tholo BP check le sugar check te ania pickle sia ne zor ania sariat zor te ania mizorama bungathon chwa te ania report chul dang te ahian leadership training hi kumtin hi kan nei thea kumina ko hian ko khan February ni so pariat khan kan bia to pastor le koshan ai wa te kai shai nei kan nei thea tin kumtin hian kum top lama hian ramthar field Kolkata mission field chu nga hian kan nei thea tuna ko hian December ni khat le ni akal to hian kan duang fel to mathura mission field ta tin hemi hian free medical camp te tin camp mathura mission field chu nga hian ajol ang thok ten kan culture tin branch le fellowship tang te hian joint service te kan nei thina kumin August ni so pathuma ko khan Barakpur Mizo Christian Fellowship tenen kani plotona tin ni kum me khanin mami branch KTP te polin miran ploto kani me tin member te important thainan hianin sport te kani ko kani ato bera chuanin kum sam ni somni pathuma branch office bearer te chu leader 12 pa doctoral kuya assistant leader pulal biak tuwa secretary Tlangwal Jonathan Lamsanga assistant secretary Tlangwal Daniel Zongwan Bedras treasurer Melasila Shatswali
Finance Secretary Nula Zodin Yani report to Nula Sila Shazwali Branch Treasurer Kani. Branch period report khai khom na. Member kan va in mi sangkhat zangale pathum kan ni a mi sangkhat zangale pathum mi pa hi kan va in mi zanga somruk pathum kan ni a meichia mi zakwa le somli ani mi pa zanga somruk pathum meichia zakwa somli hehi a percentage zonga kan lak chuan chorwalin meichia in khoma piangin somruk pathum za a somruk pathum mun anlua tina ani income percentage p ka hianin branch team member nei zat atanga chutin pariat point pathum paruk atanga somthi pasari point pasari panga ani a branch team kaushana mani rem chanda nam tokin sung kan chung lu theya sinod mission board noya branch santhante malak na in missionary somni pahni missionary somni pahni kan som the branch pari the trangin in nei pathum an oma biak in honga in nei pahni kumin chungin kan ne ni heiba ka hian pathian kai suaina azara member boral kan omlo Sorry, let's end with them. Sorry, let's end with Changaret. Let's end with Link to Dotina. Red, let's end with Ganin Dochan will make Hagan token. Lore, Kong in right token. Show it. I ing the Wahian, Yatahian. Examining in Niki to 293. 251. Ate, Berka. But they big behind so long tail at him not. KTP khawpui signature. Lope more many to hey. Well, big Yan. Kung ay signature han kok te zihu ate kami cái lo sign về cái là bằng tay khởi sign lên để ta đi đủ cho con mẹ mail nè như đồ mẹ cái là lâu lắm cái mà cái là một cái này thôi lâu cái signature không nó về à khăn chưa là gì lại về được tất cả khang cái anh lo ta ni suy suy theo mình rồi cái rồi mình cái vật dầu ta cái là cái man hay là hay souvenir khawpui souvenir đi tặng mô tôi cái ta thử mô ai imo uno tingai pakat ko ani nan pagi kalau ida terus pagi kalau ida pakat itu dia na uno tingai tapi lo dong kan pagi ida foto he dahian ke mani circle he hi twangi he kokimi he coloretai he marka ra chang ai chu telvelo he Samaria i khawpui a he bika te moi hi ta ki wen ru te una re hi hello blue tuna hian he dar som pakhat le ti ania kan thanga hian kan card tho kan branch card mo zani na hian enge ka kan da branch han uno hi kan lo wanga em ve ti ka ngai to he ta son so senior ber lanin rem chu pa min chu sak song ho son an rap tha kania cái chui đâu nghe ta đó này ha chứ là bao giờ tiền số mà đi lại exam mo tu na khan 14 plus 14 ros uno